inflation hi topic a chuak tam pol takania voi khatal emo question pakhatal emo pani pathum emo hi chuak pe deuh nge thina ni chuwang chun inflation hi kan hria da poimo a i zo na chi sang style chi sang in an zo thina ni tichuan inflation chu enge definition a chun persistent increase in general level of price antani layman term a chun inflation a chu kan hria dana chuanin thilman sang khani meita a amai ro chu thilman sang ringot kha inflation a qualify lo ni inflation ani theina tur chuanin kha thilman a kha asan dana kha a persistent tur ni persistent chu sang zok ani lo sang zoya tla thale ngal ani lo a sang chho deuh char tur ani thilman a kha ti chuan i apani na chuan general level of price ati general ati he poimo hi i thilman sang kha thil pahni goods pahni emo pathum emo lekani lo antam le purun sen man sang ringot khani lo thil chi sang khang ho i man sang kha i man ron sang kha khani tani chuwang chun most goods mo persistent increase in general level of price ti chuni tani ti chun asana kha a sustain turni thilman a sustain ti chu i asan chunga kha i engemoni chen chuni ve turani arei ve thokhat turani tila asolawang ti chuanin engwangin nge ti chuanin inflation hi chini omani pana chun demand pull inflation anta demand chu thil kanwa demand ke mani na thil kanwa demand khania khan pull ti chu pot kan thil du awanga i inflation siam khani kan thil demand awanga inflation siam hei hi chu entinan factory lo omta factory hianin tv siam thinta masemi pui kha anron hausa ta view tv lei du khan tam ta view ta chuanin factory na asiam theibak tv hi anma mo ta ni chutiani chuanin factory nan ti tur chu tv man kha ti sana ni mai achan chu adu an tam sia chuwang chuanin kha demand pull inflation an ta ni ti chuanin hei total supply thil supply kha kan demand ai khana tlem zok chuwang chuanin thil wangna na chu thil man hi sang thin ti chuan constant demand i kan demand kha ron sang lo ma se a supply kha a decrease ve thei thawani entinan i car cm2 company in car an produce thina ama ero chu raw material steel emo kha andu ang khana nei thei thet lo mai chuwang chung car an produce tam thei lo ni mana chun car za an produce thin ta car za an produce ta chun mi pui khan car zan le thin ani mi pui khan tuna hin car zan la du tho ama ero chu kha company khan in car za kha produce thei ta tlet lo me car somriat vel cheu produce ta ni chuwang chuanin somriat ani chon thil atlem na chon thil mana to kan ti kha cost push demand pull inflation ani tani kan demand ina inflation na vasia kha hei india anga tena lara achan chu supply side bottlenecks mo lo siam chuak poni se a supply na lam kha boi thin ta ni chuni ta chuwang chon thil mana ti sang vak thina so inflation na pani na chu cost push inflation an ta cost push inflation na chu thilman sang sa ina lo thei lova thilman dang ati san le bel zel na khani meya entinan i car siam nanin steel metal khat hi cheng sing khatinan le thin ta ama ero chu kha raw material steel leina kha ahar ta thut ta ni ta chuanin cheng sing khat man kha cheng sing khat sanga anti tani steel company khan car company hena sing khat sanga in salta chutiani chun a kho sa kharon sanga
chu wang chun car company nan ti ve tur chu an still leina kha amana san to awangin an shal chho leina tur chu tuma in thil loss tur chu an shal du big lo chu wang chu an shal chho leina tur chu asang don aman khan ti sang don ta ni chu wang chun cost khana ti sang ani chon pakhat le example le chonin e antenna situation dang le chon company khanin e hlofa zaroi ta se chung ho chon hlofa pha chon cheng sing khat hlota se ama ero chu khang ho khanin kan hlo hi atlem em mei ti in cheng sing khat sanga phut ta se cheng sing khat sanga an phut don chun company ho chon ni chena kan soeng khan tuma in loss in business an du lova chu wang chonin I an hlo fa te cheng sing khat sanga an pek chonin an mani point until siam chho te kha aman an ti san ngai hle tani chu wang chonin nia I cost push inflation an ti khami man sang ina apu sakha khami kha inflation chin hi nan ti ani tani ti chonin inflation hi tu in nge thlen kan ti chonin demand pool a kha chonin consumer te khanin an thlen ani achan chu until demand awangin company in an siam chuak theisi lova until demand atam lut tu ka wangin company khan until demand angza an siam theilo awangin thil man kha sang tani cost push inflation a thung ero chun producers ten an ti tani ani na chan chu company roi company siam tu te khan entinan I an na thok tu te hlo asana wangin car emo until siam chho man te kha an lo ti sang ta ani lo le an raw material te aman to wangin I until siam chho man khan ti sang ta ni kha inflation thlen tu te chuni ta ni demand pool a chun consumer ten an thlena cost push a chun producers siam tu ten an thlena ni demand pool a chunin kan hret angin poisa kha omani demand kha omna chun poisa om ti cheng meya cost push a ve thunga chunin I kan hret tur chu I a thil man kan siam chho man kha atawani chu wanga thil man lo sang ta khani ta demand a ero chuanin I poisa atama ama ero chu siam chhuwa ama ero chu demand until demand angza khanen siam chuak theilova chu wang chuanin thil man atawa cost push a chuanin I until siam chho man kha atama atawa chu wang chuanin thil man kha atawtani an hral chho le khan chuanin inflation hi chi hrang hrang ma pakhata chun low inflation hi 1 or 2% lekin akal ni entinan kumina hianin I inflation percent hi 2% ni ta se nakuma 3% emo 5% emo lekin athangang chu creeping inflation anti bokni creeping anti chonin creep anti chonin abok wag inglo ang tinan mi zoite te nakal tinan ni chu wang chon hei hi chu inflation a chun apoi lo turanga ni galloping inflation ve thunga hi ra chuan inflation ni azong na zuang kan ti thei inflation rate kha 50% atanga 700 800% thlengin I aron sang chawni hyperinflation hi athalo ber chine Zimbabwe te kan shenga ti chuanin hyperinflation a chen poisa kha tamani ram chung akhan amaro chu thilman kha sang ema entinan Zimbabwe anga te example in te taila arsa kezi khatte po cheng makta duai thum te ni tani 3 million te an poisa kha hlu lo ani ti chuanin keima ni point kan thil shalna mana khanin poisa tam deuh kan la lut vele thei tho tani entinan nge kan ke kor ringot po shalila kan thei hai ringot po shalila nuai enge moza kan la lut ve don tho tinani amaro chu kha economy ta na thalo shima chu wang chun en hetiang poisa hlutna atlak niam je lawang hianin mi pakhatin scooty leidon ta se makta duai somnga velan ti chuanin atrip pangai don ni chu wang chuanin an central bank ka khan poisa value denomination sang deuh kha print top tani India chun hei kan hmu san ber chun poisa chuanin cheng sang ni
notan ta I an mani Zimbabwe anga te chuanin cheng makta duai nga note te 5 million te 100 billion te khatiang note te kha omani chu chunia ti chuan skewflation hian ti le tala skewflation a chuanin ni china inflation chungchang kan soi kha kan share le ngai skewflation a chuan inflation chu general level of price general thil chi hrang hrang general level of price kha hun engemoni chung kha aman kha sang chho char tur ni a sustain tur ani kan tia chu inflation ania chuanin relative price increase hi omle chu thilman pahnih emaw pathum emaw reilote chung asan chho kha relative price increase ani hei hi inflation a chhiartel an lo amar chu skewflation a ve thung chuan hemi te pahnih in combine hi ni tani thilman pahnih emaw entinan alu le purun sen manakha aron sang chhowa aron sustain hun engemaw ti chen aron san chho chuanin kha skewflation ani tani chu India a hian alara food crops bika essential commodities bika hin alara ni food crops chu rice ti angtemo ani lo le hei oil te khatiang chi hote khan tani chuan inflation a chuanin kan ngei dan tur chuan inflation hi chu thalo em a kan ngaia thilman sanga chu ma se inflation hi chhut dan hi chi hrang hrang lo oma a effect hi chi hrang hrang lo oma Philip Karf anti chuanin inflation a san hianin unemployment rate a hniam ati ve tlatani Philip Karf a hian Philip hemi lo duang chuak tu hianin inflation a san chho hianin ram chunga na thok an tam atini unemployment kha a hniam a lo atitani achan chu thil poisa atam na chuan mi in poisa an hmangtama poisa an hmangtam chuanin demand atama wang chuanin thil an siam chu angai ta kha thil siam chuak tur kha chuanin labor angai a siam chuak tu mi ngai chu wang chuan inflation a san chuanin unemployment po a hniam ani atini a om ve khop meya hei hi adik na chen po omani thil dik tak ani verenga amar chu Milton Friedman akan khami dik tok lo na chan kharon soya Philip Karf inflation a san chuanin unemployment a hniam ti kha chu adik te me amai ro chu hei hi short period atan chewani aron tini reilote atan chew chu wang chuanin hetiang anga akal chho zel chuanin central bank khan poisa kha asiam tulanga demand kha ati sang chho zelanga amai ro chu khami demand a sana asiam chhona lam khami raw material tene na ain balance to lova khatinga kha chuan nakina chuan inflation a kha sang chung khanin unemployment pokha aron sang tani mo ama Philip Karf chuan inflation asan chuan unemployment a hniam ati unemployment a hniam ati ma setuna chuan inflation sang khatiang anga kan ti zel chuan hun a lo rei chuan inflation sang khan unemployment kha aron ti sang ve bokani na nei lo an tam pha bokani ron ti tani chu stagflation an tani stagflation nei chuanin stagnant mo company khan emo GDP kha a hniam tina chu ram chunga tho chhuwa za kha hniam stagnant ti chu angai reng ti nani stagflation kan ti hin tani ti chuan inflationary gap ti omle a enge inflationary gap kan ti chu o hemi inflationary gap te deflationary gap te le inflationary spiral ti te hetiang le
deflation mo poi thil man hiam na ang chi te disinflation ti te hi next video kan cover zok don ani hi chuna thuile tuk to na khami chin kha inflation chungchang chu ni mai se khami chin kan hriat to pokhan exam tam taka chonin chiar bel pongai wak to lo zok ani hi a thatok to view amaro chu exam tough deuh ang chi ai ro chonin tuna kan la zir le tur hi apoi mo em em ani ole kalome